Oke, silahkan Bismillah. ambil soalnya dulu nak. Oke. Ya, jus 30. Jangan salah ya. Oke. Ini yang kecil-kecil cabai rawit nih. Tahun lalu udah pernah ikut kan? Maju lagi. Fatimah? Sudah ya. Ini yang kedua ya. Iya. Oke. Sudah kelas berapa kamu sekarang, Fatimah? Kelas 2. Tahun lalu kelas 1 Pak Ustadz ya. Yang paling kecil nih Pak Ustadz tahun lalu. Oke, semangat ya dari SD Negeri Surobaru ya. Abinya mana abinya? Di luar ya. Oke, silahkan Pak Ustadz. Baik, ya anak kami Fatimah Az-Zahra ya. Ya, semangat ya soal nomor 1 juz 30 nak ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza marru bihim yataghamazun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza marru bihim yatakhamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa ma ursilu alaihim hafizin. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Ya, soal kedua. Fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadisul junud. Fir'auna wa samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Ya, soal ketiga. Fa'ammal yatima fala taqhar. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك
Sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul adzim ya. 3 soal tuntas nih Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz Yunimaha komentarnya Pak Ustadz? Ya baik, alhamdulillah tenang ya, iramanya pun bagus, hafalannya lancar. Nah, cuma tadi ada yang perlu diperbaiki nak. Hal suwiba, waw tasdid. Coba diulang. Hal suwiba. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Tadi kurang sempurna ya. Hal suwiba tadi semacam tidak tasdid tadi. Suwiba ini udah bagus ya. Kemudian ra tipis tadi ada fa'alul lima yuzid. Ra baris bawahnya masih ada suara getaran. Dia tipis ya. Halus dia. Baik, makasih. Oke. Berikutnya Pak Ustadz Rafi'i. Ya, alhamdulillah ya, bagus. Nah, cuma ada yang diperbaiki. Wama ursilu, itu ursilunya panjang nak. Tadi baca pendek ya. Ya. Coba ulang, wama ursilu, baca nak, wama. Wama ursilu alaihim hafizin. Ya, ini baru betul. Tadi pendek ya. Wama ursilu alaihim, masih itu salah itu ya. Ya, diambil salah situ. Termasuk tasdid waw tadi yang seperti Ustaz Yuni bilang. Hal suwiba, suwiba ya, tasdidnya ya. Baguskan. Oke ya, baik, makasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ananda Fatimah Az-Zahra ya, sudah tampil bagus ya. Terus belajar nak ya, catatan dari Pak Ustadz tadi.